Ibihe byiza nizere ko mumeze neza kabisa aho muherereye agiye hatandukanye. Mbahaye ikaze hano kuri Wolf Sport Rwanda kabisa ni amakuru y'imikino agiye atandukanywe arimo aravuga hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda nta kindi kirimo kiravugwa muri aya masaha, umukino wahuzaga ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport kaburangiye ari ibitego bitatu by'ikipe ya APR kuri bibiri by'ikipe ya Mukura. Ni ikipe ya APR kabisa ikomeje kugenda yitegura umukino bafitanye n'ikipe ya Pyramid ku itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda muri uyu mwaka kabisa. Ni imikino ya CAF Champions League cyangwa se imikino ihuza amakipe yagiye yitwara neza mu bihugu by'iwabo hano ku mugabane wa Afurika. Rero ikipe ya APR rero ikaba ikomeje kwitegura uyu mukino, aho yakomeje kwitegura uyu mukino ikina n'ikipe ya Marine FC ku munsi wo kuwa gatandatu ariya kuri stade Ikirenga Ishorongi, batsinda ikipe ya Marine ibitego 2-0. Ni ibitego byatsinzwe n'abakinnyi bagiye batandukanye, harimo umusore witwa Victor Mbahoma kuri penalty ndetse n'umukinnyi waturutse muri Rayon Sport Arsene Tuguma. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR ubu tuvugana umukino wabahuzaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport kaburangiye ikipe ya APR itsinze ibitego bigera kuri bitatu ku bitego 2 by'ikipe ya Mukura. Ku ruhande rw'ikipe ya APR rero bikaba byatsinzwe ku munota wa 43 umusore mushya w'umunyamahanga bita Lamine Ba akaba yafunguye amazamu ku munota wa 43, half time irangira ari kimwe cy'ikipe ya APR ku busa bw'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ku munota wa 52 kabisa ikipe ya APR ku buhanga bw'umukinnyi Tadio Rwanga kabisa akaba yaje kushyiramo igitego cya kabiri kabisa, no ku munota wa 73 Mukura iza kwishyura kabisa. Eritatu ukinira ikipe ya Mukura kabisa, umupeti w'umuhanga cyane aza kwishyura ikipe ya Mukura Victory Sport. Gusa byakomeje gutyo ikipe ya APR ikomeza kwataka. Ku munota wa 78 Victor Mbahoma kabisa nka rutayizamu aza gushyiramo igitego cya gatatu. Mukura nayo iza gukora iyo bwabaga yishyura ku munota wa 81 kabisa. Full time birangira ari ibitego bitatu by'ikipe ya APR ku bitego 2 by'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ku ruhande rw'ikipe ya APR nk'ikipe izahagarira u Rwanda mu marushanwa ya CAF Confederation Cup, yego ikipe ya APR igeze muri second round cyangwa se muri round ya kabiri, yarimenye ikipe ya Azam yo muri Tanzania ibitego 2 i Kigali, igitego kimwe cya Azam muri Tanzania, aggregate ibitego 2-1 cy'ikipe ya Azam. Rero ni ikipe ya APR yagiye yongeramo imbaraga. Iyi kipe ya Pyramid bagiye guhura barayizi, baraziranye, ni ikipe yabatsinze ibitego 6-1 mu gihugu cya Misiri. Ni ikipe abakinnyi haba ku mufana kugera ku mutoza Delikonovic bazi ikipe ya Pyramid iyo ariyo. Gusa ikintu nemeranya kuri uyu mukino uzahuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Pyramid nuko ikipe ya APR yari yubatse, haba kuva ku mutoza kugeza ku bakinnyi mu kibuga hagati, yagiye yongeramo abakinnyi nka ba Mamadou Sayi, Lamine Ba, ba Richmond Lamptey ndetse na ba Chidebere wigaragaje ku mukino wahuzaga ikipe ya APR na Marine. Ni umukinnyi waje utari warigeze akoreshwa kuva yava mu gihugu cy'iwabo muri Nigeria, kuko umukino wabahuje na Marine niwo mukinnyi nibwo yarakandagiye mu kibuga, aza kwigaragaza neza cyane, atanga na assist ku munota wa 11 ayihereza Arsene, aza gutsinda igitego cya mbere ku mukino wabahuzaga n'ikipe ya Marine. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya APR nkuko nabivugaga ni ikipe yiyubatse. Ugiye kureba muri defenseur bongeyemo imbaraga bashyiramo, bongeramo umudefenseur Alius Wane, muri mediane bongeyemo abarimo nk'aba Dauda Yusuf. Uyu nguwe twabonye imikino yiwe ari hejuru cyane mu bakinnyi APR yagiye igira kuva muri 2010. Nimero 6 APR yigeze itunga umeze nk'uyu nguyu
Dauda Yusuf, kuko mu mikino yakinye haba muri Sekafa kuri Simba Day ndetse no mu mikino bakinye ibiri ya CAF Champions League bakinyemo n'Azamu, yarigaragaje ku rwego ruri hejuru, ku rwego ruri impeccable kabisa, n'umukinyi mwiza. Twagera ku bataka ndetse ba Richmond Lamptey, ba Mamadou Lamine Baba, ndetse tukagera kuri rutahizamu Mamadou Sayi, uyu mupeto ukiri muto ya kabisa wahamagawe mu ikipe ya Mauritania, bikereka ko ari ikipe ya APR izakora cyane ndetse izigaragaza neza cyane ku ruhande mpuzamahanga. Kuri ubu ngubu rero ikipe ya APR haba ku mufana kugera kuri staff tekinike y'ikipe ya APR bazi piramide yariyo, bagiye guhura n'ikipe yabakuyemo ibarusha cyane, haba mu buryo bw'ifaranga, haba mu buryo bw'abakinyi. Ni ikipe ya piramide iri hejuru mu buryo bugaragara. Gusa amahirwe ikipe ya APR ifite nuko iramutse itsindiye ikipe ya Pyramid ibitego biri hejuru ya 2 hano i Kigali, tuzi ko ikipe ya APR hano mu karere nimwe mu makipe afite defense cyangwa se ubwugarizi budapfa bupfa kwinjizwa. Twarabibonye kuri Simba Day bakina n'ikipe ya Simba, ni ikipe ya APR itarabonye procession iri hejuru cyangwa se procession ihagije, birangira ariko ikipe ya Simba ibonyemo ibitego 2 ku mukino kuri ekipe nka Simba, ekipe ikomeye ifite abakinyi bagiye batandukanye bakomeye cyane, twaragiye tubabona. Ni ekipe ikomeye cyane kabisa, rero kuba yakubonamo ibitego 2 yagize procession iri hejuru ya 79 kuri 21 ya APR, bivuga ko defense y'ikipe ya APR irakora cyane. Rero amahirwe menshi baramutse batsindiye ikipe ya Pyramid ibitego 2 cyangwa se biri hejuru ya 2, simbona APR mu Misiri irya ibitego biri hejuru ya 2. Gusa ikindi navuga ku ikipe ya APR, ni ikipe ya APR ugiye kureba no mu mikinishirize, ni ikipe twari tuzi ko ni APR ishobora kuza igatsinda igitego 1-0 1-1, ariko ubu ngubu byarahindutse. Dore nk'ubu ngubu mu mukino wahuzaga ikipe, ntabwo twari tumenyereye kubona ikipe nka APR ishobora gutsinda ibitego biri hejuru ya 2. Nanone kandi iri gukinisha abakinyi batabanzamo, kuko twibukiranye ko bamwe muri ba titireri babanzamo b'ikipe ya APR, bamwe bari bahamagawe n'ikipe y'igihugu Amavubi. Hari umunyezamu Pavel Nzira nawe yahamagawe n'ikipe ya Congo Brazzaville, tukagera kuri rutahizamu Mamadou Sayi nawe yahamagawe n'ikipe ya Mauritania. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR iri hejuru. Gusa icyo navuga kuri uyu mutoza, ni umutoza ubona ko nubwo hari abakinyi bahamagawe n'amakipe y'ibihugu y'iwabo, agerageza kugenda aretusha bamwe mu bakinyi, kuko kuri match yabahuje n'ikipe ya Marine, nk'umukinyi Pierre nkuko yari yabivuze ngo ntabwo mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ndetse na Simba Day yari imikino ya competition, ngo ntabwo hari abakinyi bamwe na bamwe atari yigera abona. Kuri ubu ngo yagerageje gukinisha abakinyi harimo nk'abanyezamu 2, kuko Pierre yakinye ku mukino wabahuje na Marine. Kuri ubu ngubu uyu nguyu Ruhamya Nkiko Iva bakuye mu academy ka APR cyangwa se mu kiciro cya 2 muri kipe y'Intare Football Club, ubu ngubu niwe wamanjemo kuri iyi match. Rero umutoza ari kugerageza agenda akora retushe ku bakinyi bagiye batandukanye, kugira ngo arebe niba hari icyo bazamufasha muri uku kwitegura ikipe ya Pyramid. Mbere yuko tuva mu Rwanda gatoya, reka mbibutse ko ku munsi w'ejo kabisa ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa iherereye mu gihugu cya Libya, ifitanye umukino n'ikipe ya Libya. Birumvikana ku isaha 12 za hano i Kigali kabisa, ikipe y'u Rwanda Amavubi izamanuka mu kibuga kabisa ijya gucakira n'ikipe y'igihugu ya Libya. Gusa amahirwe nahereza u Rwanda, nuko u Rwanda ari rwo rufite amahirwe menshi, kuko hari abakinyi b'ikipe y'igihugu ya Libya batazagaragara muri uyu mukino, bitewe n'ukuntu igihugu cya Libya kiri kuva mu ntambara. Rero hari abakinyi bacyo bagiye batandukanye bavuze ko batakwitabira uwo mwiherero w'ikipe y'igihugu ya Libya. Rero ikintu nakwifuriza abasore ndetse n'umutoza nuko
nabifuriza amahirwe masa kabisa, Imana ikazabana nabo bakareba niba bahakura amanota bitaba bibi cyane bakazana inota rimwe barikuye mu gihugu cya Libya. Mbibutse ko ku itariki mbibutse ko kuwa kabiri w'ikindi kabisa u Rwanda ruzakira ikipe ya Nigeria kabisa, ni ikipe ikomeye ku mugabane wa Afurika, twese turabizi, reka nabwo tube turwifurije amahirwe masa. Reka twerekeze rero ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi nta kindi kiri kuhavurwa, bamwita Victor Osimhen kabisa, rutazamu ikipe y'igihugu ya Nigeria. Hagiye haba struggle kabisa, yagiye ahura na byinshi muri ekipe yiwe y'igihugu, muri ekipe yiwe ya Napoli, ariko kuri ubu ngubu akaba yabonye ikipe yo mu gihugu cya Turkiya bita Galatasaray kabisa. Rero ni ikipe yagiyemo nk'intezanyo nyuma y'uko yari yarifujwe n'amakipe agiye atandukanye, harimo nk'ikipe ya Napoli ndetse harimo n'ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Saudi Arabia ndetse n'ikipe ya Chelsea. Kuri ubu ngubu rero uyu musore w'umunya Senegal kabisa akaba agiye kwerekeza mu gihugu, ubu ngubu akaba ari kubarizwa mu gihugu cya Tunisia kabisa, muri Tunisia Premier League. Andi makuru ari ku mugabane w'Uburayi, mu ikipe ya Manchester United kabisa ntabwo byoroshye, kuko umutoza Erik ten Hag ari ku gitutu cyinshi cyane nyuma yo gutsindwa ibitego 3-0 n'ikipe ya Liverpool. Abafana bamwe na bamwe bagenda banenga haba imikinishirize ndetse n'umusaruro nkene w'uyu mutoza Erik ten Hag. Biravugwa yuko barasaba ko yakwirukanwa mu maguru mashya Premier League itaragera kure, kuko ni umutoza kuri ubu ngubu afite amanota 3 amaze gutsinda umukino umwe, yatsinzwe imikino 2. Ariko we muri interview yatangaje nyuma y'uyu mukino wabahuzaga n'ikipe ya Liverpool batsindwa ibitego 3, yatangaje ko nyuma ya Pep Guardiola utoza ikipe ya Man City, Erik ten Hag ari we mutoza ufite statistique ku bijyanye n'ibikombe nziza muri izi sezo 2 zishize, kuko ni Erik ten Hag wagiye yigaragaza muri Carabao Cup n'indi bikombe bikinwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza abigabana n'ikipe ya Manchester City. Ubwo yabitangazaga yihenura kuri mugenzi we Arteta utoza ikipe ya Arsenal. Tukivuga rero ku ikipe ya Arsenal kuri ubu ngubu rero, nyuma yo kunganya igitego 1-1 hariya kuri Emirates Stadium n'ikipe ya Brighton, ndetse ikipe ya Arsenal ikagira amahirwe make igakina uyu mukino ifite ikarita itukura bahaye Declan Rice. Ikipe ya Arsenal ikaba iri mu mazi abiri nyuma y'uko uyu musore wabo bamuhaye ikarita itukura, akaba atazagaragara ku mikino 2 ikomeye, kandi harimo umwe bazaba bari away. Declan Rice ntabwo azagaragara ku mukino bazakiramo ikipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'umukino bazakiramo ikipe ya Man City. Man City iri kuryana, ni Man City imeze neza kuri ubu ngubu. Rero urutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza rukaba ruyobowe n'ikipe ya Man City iri ku mwanya wa mbere ndetse n'amanota 9 kabisa. Arsenal kabisa ikaba iri ku mwanya wa 4, mu gihe ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 14. Mu mateka ya Manchester United ndavuga ko ibi bihe irimo hatagize igihinduka cyangwa se hatagize ikiba cyangwa se igize amahirwe make, iyi sezo yazayibera mbi, kuko ikipe nka Manchester United gutangira sezo kugera kuri journée ya 3 irimo irarwana no kuzagaragara muri Big 4. Ni ibintu bitumvikana ku bafana b'iyi kipe ya Manchester United. Rero yari ayo makuru y'imikino nimba afite kuri uyu munsi. Reka mbwire wowe utarakora subscribe ko wayikora nonaha, ugakora share na comment kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'imikino agenda kugeraho kabisa. Yarebo Fabrice nk'ibisanzwe, ciao ciao.